Bacarê bayê kur xwîna mirov dicemidand wek ruh ji xwezayê kişiya be zivistanê ew pûç kiribû. Şêniyên bi wî beledî digotin me di emrê xwe de zivistaneke ew qaskira nedîtiye. Berf bê navber dibariya. Heywan di hundir de dihatin êmkirin. Kuliyên berfê gir mîna ku bi hev re di qayîşê de bin, ji ezman bi lez xwe berdan xwarê. Hema bibêje xaniyên şêniyên di nav berfê de wenda bibûn, xelkê ser xaniyên xwe dora wan, her pencerê û deriyên malê xwe paqij dikirin û xwe davêtin tenişta agirê ku tim vê ketibû. Lê tavilê berfa ku xwe ji ezman diavêt erdê, dîsa cihê ku wan paqij kiribû digirt. Di vê tofana giran de Mirze Beg gava ku li odeya xwe bi tenê dima difikirî bê ka ew ê karibe çi bike û çawa xwe ji vê belayê rizgar bike. Tirsa Siyabend ketibû dilê wî û ditirsiya ku derbekê li wî xe û wî jî bikuje. Da wî çara vêya de dît. Ew ê hersê qîzên xwe bixemilanda û jê re bişanda. Siyabend kîjan ji wan behecibanda ew ê bidayê û bi wî avahiyî hem ew ê nema dest wî bide hem jî ew ê pê ve bihata girêdan. Ji bona ku vê fikra xwe bi laş û gewde bike, derbasî hinda hersê qîzên xwe bû, mersele ji wan re vekir û ji qîzên xwe re got: Ji we dixwazim ku hûn xwe bidin ber çerx û ber dûzanê. Wê çaxê we xwe xemiland û çêkir herin bi dora Siyabend kevin. Bê bi we yekê qayîl nebe, heger bi we qayîl bibe ew ê baş be, yan na ew ê rojekê min bikuje û mal û milkê me tevdîkî ji xwe re bihêle. Hersê qîzên Mirze Beg li ser vê xwesteka bavê xwe xemgîn bûn, lê dîsa jî xwe xemilandin û hatin li dora Siyabend çûn û hatin. Siyabend mexseda wan fehm kir û ji wan re got: Gelî zeriyan, ma berî niha min ji we re gotinek nekiribû, qey we jî bîra kiriye. Wek Siyabend peyv neda rûyê wan, ew li dora wî çûn û hatin. Zeriyan kir û nekirin Siyabend guh neda wan û tev li rûyê wan nenerê. Gava Siyabend dît ku qîzek dev ji wî bernadin, dîsa got: Min ji we re gotibû ew ê rojekê ramostanên we ji min were pereyekî, lê dîsa ez ê guh nedim we. Bibû tîqatîqa we û hûn bi min keniyabûn. Devaya we dît ku gotinina min hat jê. Te rabin ji nav çavê min derkevin û herin, bêhna min teng nekin. Ez rabim ez ê we hersiyan jî bikujim. Hersê qîzên Mirze Beg bi dilekî şikestî li bavê xwe vegeriya û tişta qewimî jê re gotin. Mirze Beg serê xwe hejand û ji wan re got: Baş e, hûn ê dî herin odeya xwe, divê ez li çareyek din bigerim. Xeman nexwin, xwedê mezin e, qey ez ê ji vî derdê me re jî çareyekê bibînim. Piştî ku Mirze Beg hersê qîzên xwe şandin odeya wan, ket deriya fikiran xwe re got: Ez tiştekî bi serê vîya de nekim, welahi rojekê ew ê min bikuje û malê min xwe re hêlîne. Divê ez belayê bi awayekî ji ser serê xwe biavêjim, lê çawa? Rûnişt û ji xwe re fikirî: Bê ew ê çi bîne serê Siyabend. Hey ji xwe re dipirsî: Ka ez ê çi bikim û çi nekim? Vêya bi qîzên min jî qayîl nebû. Bi derbekê re kervanê salê hat bîra wî. Pê re behna wî hat ber. Kervanê salê ji salê carekê di pişta gundê wan re derbas bû, ji xwe re got: Ez ê wî bişînim pêşiya vî kerwanî 105 keleş pêrane. Ew ê bikujin û ez ê jî jê xelas bibim. Mirze Beg piştî ku di deriya fikiran de li fikra şandina Siyabend ya pêşiya kerwan rast hatibû, plana xwe çêkiribû, hat cem Siyabend û serê xwe xwar kir. Siyabend dît ku Mirze Beg
مروزê xwe tirş kiriye Meraqir û got: Xêr e Mêrzebek, maqey Meraqeke te derdekî te heye? Rast e Siyabend, derdekî min heye. Çel keleşê min hebûn, ew diçûn pêşiya kerwanê salê ji me re bacar rê danîn. Îcar te keleşê min kuştin, yên sexman jî reviyan. Ji tirsa te kes nevêre bi ber min vewere, bi ber me bê. Qismetê min jî li Xwedê û li bacar vê rê ye. Ez nemazanim bê ez ê çi bikim. Heyran heqê Xwedê ye. Rast e min keleşê te qewitandine. De ka îcar wezîfeya wan çi ye ez ê bikim? Hemin ew li meydanê tunene vaye ez heme. Ev karê wan jî li min dikeve. Na, ma ez çawa vî tişta han bi te bidim kirin? Na, heqî ev e, ka ji min re bibêje, kerwan di kîjan rê re derbas dibin? Di rêya paş gund re derbas dibin, ew ê kengî derbas bibin. Ez ne şaş bim ew ê heta mehekê yan jî mehek û nîvekê di vin re derbas bibin. Tu yê hespê bidî min hespekî bidî min ku di dinyayê de tayê wî hespî tunebe. Şûrekî lahûr û mertalekî ji min re bîne ez ê herim pêşiya wî kerwanî û ez ê bacê bistînim. Tu qet xeman nexwe. Mêrzabek şerdê Siyabend qebûl kir, pê re ruh li rûyê wî vegeriya. Ew ê Siyabend bişanda rêya çûyîn û nehatinê. Li gorî fikra wî, ew ê Siyabend bihata kuştin û ew ê ji vê belayê jî safî bûya. Piştî çend rojan berf sekinî bû û piştî ku sekina berfê du sê rojan dîsa bayê kur xwîna laşê mirovan dicemidand. Te tu erdê bikira. Ew ê tûka te hîna ku li hewaba bibû te tu erdê bikira. Ew ê tûka te hîna ku li hewa bibûya cemet. Hewa bibûya bicemedanda cemet. Hewa ba bibûya cemet. Te tu erdê bikira. Ew ê tûka te hîna ku li hewa ba bibûya cemet. Te tu erdê bikira. Ew ê tûka te hîna ku li hewa be bibûya cemet. Lê hêdî ew bayê har jî sekinî. Tev li ezmanê diçûrisî. Axê ji bin ve berf diheland û dimêt. Deqîqe li du deqîqeyên, saet li du saetên roj du rojan diqulipîn. Devran zivirî, dema ku ew ê kerwanê salê di pêş gund derbas bibe hat. Xeber ji Mêrzebek re hat ku kerwanê salê tê. Xeber ji Mêrzebek re hat ku kerwanê salê tê. Şahê Espan Demirqerê Xeybê di tevlixaneya Mêrzebek de bû. Di dinyayê de tayê wî hespî tunebû. Bi sibehê re ew ji Siyabend re li tevlixaneyê derxist û dayê. Şûr û mertal rim tîr û kevan ji wî re anîn. Siyabend ji bo şer amade bû. Wexta çûna pêşiya kerwan hatibû. Siyabend berî ku here pêşiya kerwan ji Mêrzebek re got: Begê min, wî silah stendin bacê
باجاره چاوه کام باجه کامن بعلمینه بزوره یان اوی عادتکه ما نه بزوره ما زور بکی مال خود ده که ده باشه از چا بکم توی درکوی پیشیا کروین هگر یه پیشی قانتر به هشتر به برگیر به چه به ام ببیجن قانتر ره توی نه قانتران بردی و دهان یا دهان جمع را بینی یا دهان باروی والا بجی و توجه زیر بجی او وک باج لمریه باشه بلا بمن فهم کر ازی بلا به من فهم کر ازی وسابکم سیابند راهشت رم لاهور مرتال خواه تیرو که وان آوید پشتا خواه و خواه چنگ کر که سر پشتا حسبی لدمرقر خیبه سوار بو دا برزنگویان و هاد لسر ریه کروان سکنی لپیشیا کروان رم خواه دا عرده دا چکاند و خواه دا بنده هاتنا کروان سیابند ری کوه کروان جدور و خویانی بوم هرگی دوچو کروان بر به وی ودهات گاوا کو کروان گهاش نزیکاوی سیابند جه غور رابو و خدا سر ریا کروان سکنی بازرگان بالا خود دایی که خورتک لپیش لسر ری کروان سکنیه بانگل خلام خواه کرو گود وقتا ما او سکنا ما تونه یه هر را بپرسه کابی قیز خواستی نکاره قلم بده کابی میر کشتی نکاره خونه بده کابی خواسته کاوی چیه لگوری وی امی صدقه یک ساله بدنه و بلا ریامه درکوه خلام جم باش بازرگان ده داره و هات خوگهاند هنده سیابند و گود فقیر و کاد درده تا چیه رجایه تا چیه باش بازرگان گود که هلا بلا باش بازرگان گود که هلا هر بنره به دردی وی چیه و بخوازه امی بدنه درد من تونه یه از نه رجاکارم از نه پرسکم از زلام میرزا بگم از حتم باجار ری الجواب بستینم کابه بیجه هگر تشن رواند me ام بقاسی قلنی وی صدقه بدن تا نا کات میر کشت به ام جبو خونه وی صدقه بدن تا چه دردی تا هبه ببیجه که از بگینم باش بازرگان از نه حیوانم بردم یا دهان جمن رایه یا دهان باروی والا و بجی تجب زیر بجی او وک باجار ری جمن رایه یا نا از جندکی وک شح با ویجم و راستی و از کروانی وک شی بدم برخواه و ببم دهنه کانکه چه دردی ته هبه ببیجه امی صدقه یک بدن ته جریا ما درکه امی هرن وقت ما درنگه سیابند بوان گوتن خلام کنیا و دی سال خلام را گوت قی پی بسری ته و ناچه از آتمه جبو باجار ری از باجار ری جوه دخوازم نه آتمه صدقه یکین تاولی کوسا و خوفا وی کتب بود دل خلام جی لسیابند و گراند گود قی خوینا تکت یه چاوین تا لا ولا اوقاس سالن از بخوین متا خواب وی کروانی رمه لیمن ندیتیه که کسی باجا ریج وی کروانی ستندیه لیمن ندیتیه که کسی باجا ریج وی کروانی ستندیه حتی انها کسی او جسارت بخواه را ندیتیه و در نکتیه پیشیا وی کروانی قی هنکان کت بسر بلای ده دافع کرندانه کاوره دفجه وی اگه برده و چه آلیکاریا دخوازی امی باش بارزگان بدته حیفاته
و تو گناهی بنره کاری من به میریکی فقیر وراتونه یه گوتنا زیده نکه او خواه بیعار نکه تو هر رج باش بازرگان خور را ببیجه از هاتم باجری او هو خلام نرک و پیف بسری ویده ناچه جمس یا بند را و گاری هاتن دا باش بازرگان و جره گود از بنی افزلام پیوین گراند بیجه چاوا من کر و نکر اوج خویا دانکد و تم وی گوت از هاتم باجری باش بازرگان کنیا و گوت قی هنک بتکریه دو وقتی متونه جیر را ببیجه که چه دخوازه بدیه امی بری خواه و هرن درنگه خلام دی ساعتن دا سیابند و جیر را همان تشت گوت سیابند هیرس بو گوت من دگوت قیازی تعدی لمیری فقیر نکم لی تو جه خور نگریا خوچند کر و خلام او آوید عرده خانچر خواه کشاند و پوزی ویجه کرو گود دا ایجار هر بلا باش بازدگانی دا زانه بکو از حنکان ناکم و بلا باجر ری بدمن وقتا که خلام جناف دستن سیابند فلتی و زارا وی بری خدا باش بازرگان و هاد گاوا که باش بازرگان بالا خود دای که خلام وی به چه خزبه تی بانگل کلشن خواه کرو گود بیکرنو معاذ واجبو چه خواه دیده کم ده هرن پلاویج داره باشینن قید خوازه عجوی طعم بکه کلشن باش بازرگان تفدکان شوری خواج کالان کشاندن بری خودان سیابند و هاتن کوی بکجن وقتا که سیابند دید بی کلش به چه خزا بیتین ویجی خودچن کر سر پشتا دمرقری خیبه لاهوری خود گرانج کالان کشاند و لبنداوان سکنی گاوا کو هاشت نزیکی او جی به سواری کت ناوان دبر چرا چو لاهور داشاند وان او جی شر از پی آویت نرده کلشان نمازانی بو به چه بسری وان دا قومی بالا خود دانه دگیجه که دکشه فهم کرن که شخصی کربه پهلوانیه و شر جب سیابند را بکتونیه کلشن ساغ مایی تولی باش بازرگان کروان ده جهده هشتن رویان سیابند خواه باش بازرگان گرد بدوی که دا باش بازرگان پاش خواه فتلی نریکو سیابند لدویه باش بازرگان گرد جبو خاطر خودی دکی برای خواه من وکه ما کروان من تولی هف جتر را بجی توی بلا خواه ده من بدی سیابان قریا و گود تو گناه فقیر و فقرین خلچه نغست به هستی من بلکه من دف جتا بردا لی من او کشتن ایجار من او روی تا کشتن و قی ما قی توی جی خلاص ببی و دا پیوی هات خواه گاهان باش بازرگان و لاهور داوشان جوی ده او جی سر پشتا هسپی آوید عرده دا پاشیا دا پیشیا خواه و بر بقوناغا مرزا بک وانی مرزا بک جی لسر قصر خواه کول بنده خبرک جوی وره دلی خوی دا گوت گلو نها کلشن باش برزگان سیابند به چه هاوی کشتن مرزا بنگ لسر قصری جاره که نریکو سیابند لسر کلکی لحسبی خواه سوار بویه کروان لپیشیه و تمام کروان جوان راتینه
ندخواست di çavên xwe re xwe bawer bike. Bi şaşwazî li Siyabend û Kerwanê dihat nerî, Mirza Beg li xulamekî xwe re got: Here binêre bêka çi diqewime, ew ê çi ecêb e? Qey henekê xwe pê kirine, qeynikane gamê. Qey pê kirine, niha wî gotine ka bajarê here binêre ka çi henekê xwe pê kirine. Niha wî gotiye ka bajarê û wan jî kenekên xwe pê kirine û gotine hemin tew ev mêrayî hema ji te re bila kerwan giştî ji te re be. Xulamê wî li hespê xwe siwar bû, hesp da ber zengiyan û çû. Xulam gihîşt nêzîkî kerwan bi çavên serd ve tiştên ku diqewimî dît û vegeriye hat ji Mirza Beg re got: Bi navê Xwedê ne henekên xwe pê kirine, wî bira jî kerwan giştîk aniye. Meydan kiriye qada şer, tu li meydanê binêre, tu li felaket binêre, hemû kuştiniyê Filîtîn e û ji tirsa ruhê xwe ji ber wî reviyane hîna jî direvin. Gava ku Mirza Beg ev peyvan ji xulam xwe bihîst, nava wî qetiya nedixwast ji guhê xwe re bawer bike. Şaş bûbû, nema zanibû bê ew ê çi bike û çi bibêje. Ew bi ser belayê ve şandibû, tevlî bi taxî vedigeriya. Li gorî wî çûna pêşiyê wî kerwanî wek rêya çûyîn û nêhatinê bû. Heta wê rojê kesî newêribû xwe di wê kerwanî re derxistana. Keleşan bi kerwan diparastin, giştîk bi van nav û deng bûn. û hejmara wan zêde bûn. Siyabend kerwan ji wan stendibû û dianî. Bêtir hesabê Siyabend kir. Mirza Beg ji ser qasra dakez jêr û hat pêşiya Siyabend. Gava ku Siyabend gihîştin da wî ji ser hespê de merqirê xeyet bû: Vaya min, bajarê ji te re anî Mirza Beg, hindî car bila rûyê te xweş û dilê te rihet be. Çel keleşên te heger deh danîn, min ji te re kerwan giştek anî. Tiştekî te ma? Min zanîbû ku pehlewan û ecît di ser te re tunine. Ma qey ez bela bes e bi vî xatirî te rê didim Siyabend. Tu mêrê mêrayî. Ji wê rojê û şûn ve Mirza Beg ji Siyabend re bû wek xulaman. Bi destên xwe xizmeta wî dikir. Geh jê re qehwe dianî, geh jê re taştê dianî. Nedixwast ku Siyabend ji tiştekî bimîne û bêhna wî teng bibe. Hema xwe distrand û nema zanibû bêka ew ê çawa bêyî û xisar xwe ji wî safî bike. Kengî ku bi tenê dima mijara wî ya sereke, ev bû: Ez ê çawa xwe jê safî bikim. Heta serê biharê destê Mirza Beg di dilê wî de bû, bi hêviya ku rêyekê ji xwe re pêde bike, seber dikir.